Hi everyone, welcome back to my channel. I will doing great. Ajido Amikhala festival, Auleng festival ase Konyak tribe la. So sob manu ke Konyak tribe manu kan ke happy Auleng goina janai dia se aro aji din la do kine ka Amikhala festival mani ase do apne khane dikhai dibo do side hagibi do not skip the video. So let's go guys. Folk song ka ase dia. Dia tu mudah kan gaul je dia, mudah lah traditional folk song ada seperti dia. bila tidak dia kau jam. Jemang hati je lepas jalan. Oh oh. Aduh, sariku.
mình lòng thông thọ chỉ có nó có lên lênช่วงกูอาเจมิโลห้องเยช่วงนี้มาเลยน้องParticipants to prepare. Sudah buat nani. Some deep for this show instead Tapi awal ni semua.
Umar kumai jabat. Umar kumai jabat. Special guest in your brother. Hmm. Nanti benda lain saya yang nama. Next, Alumakan. Ngedong, 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 ngedong. Ngedong, ngedong. Iilan mo YouTube. Nanti sarigo, nanti. Nanti sarigo. Ngedong, 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 ngedong. Ngedong. Sikit nangin mo tayo, sikit nangin mo. Sikit nangin mo tayo. Mr. Pangkao. Council hall, Kunyak Sula Council hall. Kami kan dia kau dia jadi kau dia. Ya Allah kena bisnu kau. Sula, awalnya ni jaya na, saya na program saya na crazy. Ha? Program na ekam bhal lagi deh. Program tu ekdam phal thaki je gua ase. Tela awas tu ekdam kiba ase. Sound na itu crazy deh. Itu bah program tu. Kunyak Sula program tu, Aulang Festival la program tu bala je gua ase tadi gua tu. Boleh bi? Bis Quran Kunyak manukan ke. Happy Aulang kau kena bis Quran itu deh. Awalnya baru view. So one by one bis kurule ase. Kurule. Happy Aulang. Happy awalnya kunyak. Kati diule ase tu. Sob kunyak manukan ke Happy Aulang kau kena sob ke bis kuri dia ase. Tajumba. Kami kan la Aulang program tu dia. खत्म हुआ से इतिहास में चाहे से सभी रास्ता है नगाजे अपने किन्हें लगी ऐसे कमेंट करूँ भी इतिहास खोर जाते हैं अजला अमेरिकन ला फेस्टिवल आउटलैंड फेस्टिवल किन्हें कहा से अपने खान भी कमेंट करूँ भी और अपने खान फाल लगी से कोले तो लाइक करूँ भी सब्सक्राइब करूँ भी और बेल आइकन दे दबाव न पड़े दे तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड देन गॉड ब्लेस यू ऑल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय